U Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ove godine upriličen je novogodišnji prijem NATO štaba Sarajevo, a domaćin je bio brigadni general Robert Houston, komandant NATO štaba Sarajevo. Bila je to prilika da se podsjeti na aktivnosti i dostignuća u 2017. godini, kao i da se poželi uspješan nastavak saradnje i u 2018. Među mnogobrojnim zvanicama bili su predstavnici vojno-diplomatskog kora, međunarodne zajednice, oružanih snaga Bosne i Hercegovine, oficiri, vojnici i mnoge ličnosti iz javnog života u Bosni i Hercegovini. This is a very special evening for us. We're able to call together all of our friends and partners to celebrate the holidays and also to reflect back on the progress that we've made over the past year. The great thing is that everyone that is here tonight that has joined us has the best interests of Bosnia and Herzegovina at heart and has done all of their efforts to make the lives of the ordinary citizens across this country just a little bit better. And so it's a great group of people to belong to and to bring together to celebrate the accomplishments that we've had this past year. General Houston posebno se zahvalio svojim partnerima iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i oružanih snaga BiH na zajedničkom opredjeljenju da podrže put Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama i aktivaciji akcijskog plana za članstvo. NATO Bosne i Hercegovine uvijek u prvi plan ističe građane ove zemlje i bila je ovo prilika da se i njima upute čestitke povodom nastupajućih praznika. I would like to wish all of the citizens of this great country a safe and secure 2018 and economic prosperity. This is a great country. I am so tremendously blessed to be able to live alongside the citizens, and it is my hope to work very closely with all the citizens and both entities and all regions for a productive 2018. Bosna i Hercegovina na svom putu ka euroatlantskim integracijama ima još mnogo izazova, ali može biti zadovoljna svime što je na tom putu urađeno u 2017. godini.